Sau pratili tim kinya kun ka FIFA World Cup arcar penriu hapo Amerika Kanada barpo Mexico. Nagini sau pratili tim baro live artili tim kelade penting na lade ban yorung saka FIFA World Cup arcar penriu. Ha ka jingle ka men min ha ka kontinen Europe ka Portugal kla penting na bahai lade ban yorung sa World Cup nang ta ka Norway ke England ru kunjo. Teto matangnya petsua ki kita ki live artili tim ki yorung Saka FIFA World Cup arcar penriu. Kilai teli giri kiban priang lane kum kita ki host country nam ta ketiga FIFA World Cup. Tila de lupa giri penurung saka World Cup kata ke US, Mexico bat Kanada. Nang tanah po kontinen Asia dari Iran, Uzbekistan, South Korea, Jordan, Australia, Japan, Qatar, bat Saudi Arabia. Nang tanah po OFC lane Oceania kedai giri New Zealand. Nang tanah po Ndeuba South America kedai geri Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay bat Uruguay. Nang tanah po Ndeuba Afrika kari Morocco, Egypt, Tunisia, Ghana, Cape Verde, Algeria, South Africa, Senegal bat Ivory Coast. Nang tanah po kontinen Europe kedai geri England, France, Croatia, Portugal bat kari Norway. Kumta baro kini tim na baro kontinen jong perthai live artili kebala penting na dia ban rio kai siakane FIFA World Cup arajar artrio bar phai kendan nam ta tim lane kiri jong kedeuba Europe kum kari Austria bat kari Bosnia kini gi artili tim jar ki bajob kini orung siaka FIFA World Cup kajing le kai kajong ki kan long lasai men por sibaje sipawa lada kari Austria kan jom lane ke Bosnia kan jom kendai ben ban urung saka World Cup kawai na pring gini arteli namar kari Austria katam tang arpon ya kari Bosnia ladak Austria kala bantang pan pensodroru Austria klerung ben derek saka FIFA World Cup kumta ka Bosnia kran kam ben ya ka jom nang ta sa arteli tim dibanya kon siben ka por si baje si pawa halan si baje katamenen ilong padeng Germany bat ka Slovakia kajing le kai kalong gabi tanat bah pening gini artili tim nomor baru artili tim kia kaju poin mar khat ar poin kajing le kai kajung ki siben kan penkiwen sya nomor ba Germany bat ke Slovakia kini kunting ban yorung saka FIFA World Cup arjar Rio kata nomor khat ar poin jar ke job kenrung saka FIFA World Cup naka UEFA lenen po kontinen Europe te sagi wi pat kitim kiwanang ab ban yorung saka World Cup kedai ka Scotland bat ke Denmark kineru kat ke bajop kini urung saka World Cup kajing le kai ka jongki kanlong lasai ka sngi nang ta ka Spain bat ke Turki ru kumju andre kal kampen suk ka Spain namar ka Spain kala tam lupa lai pon ya ke Turki lada ke Turki ka job maknaru ka ban thep bun ligi gol ya ka Spain ban urung saka FIFA World Cup ka ban thep hadu khat saw gol sajrong ban urung sa FIFA World Cup persa ya ka Spain kalau ngebejuat bah ya kari Turki nang ta sekari Belgium kari North Macedonia bat kari Wales kini gi lai tim kajing kun gajungki ha khat khandai tering ha ka por si baje khat san minute mistem kin sarai manon pedeng gini lai teli ban yorung namar kabaning kong du kabadon chan kadai ka Belgium kadon kam ban job ne tang ban sudro ya kari Liechtenstein namar ba klatam lupa arpon ya kan North Macedonia bat kari Wales kam tam le gol different ru kahe sebun ni kini artli lada ke Belgium karem kabumun ka North Macedonia lane kari Wales kini urung saka FIFA World Cup namar kentam baik sipon ya kari Belgium te kajing kun pedeng ka North Macedonia bat kari Wales ru kan long baik hakar khandai tarik ke por si baje khat san minute men stem bat kajing kermen ya kini artli giri kata ya ka Wales bat ka North Macedonia ka long baik tang la darem ke Belgium persa ya ke Liechtenstein tetang mene sua nam tak ni video ngen sundupat hagi video subscribe ya ke channel be pelap nya snow yusu ya ke cover sport link ba ke channel kublai sebut